wakwata hikufanirikana tweka. That they need help. And we can give the help. So let us be leaders who look for the needs of the people. Ekitongole kya Father's Heart Mobility Ministry kyebembirwe Pastor Francis Muganwa okuruga Kampala kana wali omulema kyasya emirundi 3 kiri kugabira abalema obugari. Eva Skwarija okuruga Richenero yashobora embera y'omwana warukurabamu ahabo obulema bwayina hambirugwe oburi kumuremesa kukora n'okwejumbira emirimo etari emwe n'emwe nk'okuzayishomero. Bakanjani obweye nobona fumwenu nimparampara mwenu kuri no kubitakuragira amagara ge kugira ngo gakore nk'eki kandi ubwo ariyo nakunda kurya je kunywa je ayenda anywa akashero b'amateka bikara umushukari yangira ashaba abazire okunda abana babo no bakuba bino burema ahabo kuba n'abana abantu babasa kubica mu gashonye nshakare kuba hano kunda abana babo banyo nyina abana mukanya kongogo mwana none bisinga yo kunda manungu kubotine cyo mwe obyariyo no kumuriso kamunywisi buri kimwe cyona tine cyakwekorera. Princess Akajira nawe watunga akagari yateje umuranga bina bari mu makagabo ubutehwa amatsiko kabwa nyuma yo gushomesebwa abantu nahitiro mbanda bino muri makunarebera abantu bari kanya cyandetera kugira amasukari hariho nyinshi akari agwa nibinja bahwira amasiko bariyo ko batakumenya nyensya ugako kwija wagira amasiko deni gakwiyezo kuba kumandira. Pastor Francis Muganwa mukama w'ekitongole kya Father's Heart Mobility Ministry yasima abazire abarukureberera abana baba bino burema hambiri yabo ekirije kuyamba abana aba okuba bomutano. Njagala okwebaza abazadde okusookera ddala abalabirira abaana abaliko obulemu ku mibiri gyabwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, temulekeraawo abaana abo Mukama be yabawa mulimu ebirabo munda mu bo ate bye mutamanyi ne Katonda byamanyi byayagala bwe munaabalabirira okujjayo nga bakuze okusobola okweyamba bayambe nammwe abazadde bwe munaaba mukaddiye naye ate bayambe n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu. Pastor Francis yashaba abantu abakuru obuteejoga kandi n'okozesa amaani mingi okugira ngu bakagira ekibayegasira kandi yayongera yashaba abantu boona okukorera abantu boona hatari mu kushorora nangwa n'okwehara okukorera enda zaabo bakeebwa abantu abashemereire kukorera. Bakubiriza obutenyooma obuteegaya mukole kyonna Katonda kyabalekedde okukola bwe gibanga mikono gyo gye gikyakola ku mubiri gikozese. Kubiriza abakulembeze ku mitendera gyonna ku levo zonna. Mukama bw'abanga akusaasidde n'obeera omukulembeze yamba abantu mu bwetaavu bwabwe. Orukujwekera barimo mu district ya Ntungamo Patrick Rakabare ashoborire ngo uburugombora ebiremereta barema babiri kandi hamwe haribo bayongerwamo okugira ngo basye namba nuko kugamba na habzu abarema bitu bakejumbere munongo mu programu ya PDM abinje batangiye kubura kuzoma mikoro icyo kurebera unke mikoro ero kubereho president hatwo kuza ushanga umurema kar kweza kwija bamujya ngo aparking aha kagarike bonka checkpoint ushanga hihi eriyo mwanya muringo hato murema achiparking aha kagare kuza kujika a checkpoint urangunugo baguryo mwanya muhango munongo mweyongere okwenyigira on programs za government. Programs za government design ezirizo mu line yanyu muzikozese nuko zirije kubazana. Ekitongole eki ekya Father's Heart Mobility Ministry nkyetoolora ihanga lyonna kirukayo biyambi abarema nyamwingi mu ihanga. Amakuru agagasha kwa Samuel Ahumuza abwa Tayali West omuri Ntungamo.